Mga ka-BG, karong simana ang mga ka-BG na po nato sa Bukidnon ang atong nahatagan og Bisaya Gyud Accident Insurance ID. Niadtong Disyembre 5, nasa 44 ka barangay health workers ug uban pang frontline workers sa Kabanglasan, Bukidnon ang atong natagaan og insurance ID. Samtang, anaa sa 169 ka Bisaya Gyud members sa Barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon ang malipayong nakadawat sa ilang personal accident insurance card. Sa ikatulong adlaw, Disyembre 7, 105 ka Bisaya Gyud members nato sa Barangay Kalugmanan, Manolo Fortich, Bukidnon ang atong nagasahan og insurance. Padayon gyapon ta sa atong pag-apod og insurance mga ka-BG. Gani, sunod semana, mga Bisaya Gyud members na pod nato sa Misamis Oriental ang atong bisitahon aron matunol ang ilang insurance ID. Busa mga ka-BG, like og follow na sa atong Bisaya Gyud Facebook page aron ma-update kung unsaon pag-apil. Kinsa pa man daya magtinabangay, kung dili kita gyud, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya